Watch. Lagab TV. Tinikolon sa imong masay diri sa decoration sa Albuera sa ilang Christmas. Kaayo. Unsa? Nindot kaayo. Sir Brian, unsa imong masay sa Welcome to Albuera, the beautiful city ba diri? no, municipality. Town. The beautiful town of Albuera. We're in lots of what English. What di masulti? So unsa imong masay diri sa Albuera? Sa ilang Welcome decoration. Welcome to my phone. Ay, po ina na yo nang home ra ba ya kuya. Murag inyo na tanan diha. So, we're with the president of the DTOC. Kaswerte. You're so lucky. So why? So lucky. So unsa imong masay sa Sometimes decoration? you are buying. Uy. So bye. Unsa imong masay diri sa decoration sa Albuera? It's so nice. It's different from 10 years before? Mo ni irubyang kabayo mo siguro na. Reindeer should ya, uy. Reindeer ba? Uy, sungay. Unsa ba? So guys, please comment down below kung unsa ni siya. Kabayo. Toro. Kabayo. So Kuya Franz, unsa imong masay? Say that you love me. Show me that you care. Unsa imong masay diri ya? One thing is for sure, I know everybody's having fun. Are you having fun? I'm fun. Interlude. 5 years Oh old? my god, it's so nice here. Diba? Sige, kaya ako ni-send sa... Esten! It's nice in Albuera, guys. Munso ba sila? So Mr. WLC. Sige na bay, pag-uwawa bay. Unsa imong masay diri bay? Cup. Comes or cogs? So sa nagit sa lag syudad for the first time. Kay permira na sa balay. Kagal-kal. As you can see, there's so many lights, like green, yellow, Actually, pink, and Picture Rachel? It's so nice in here. This is my first time here in the Philippines and specifically here in Albuera. So as you can see, there's a lot of lights. You from where? And lights. You're the flashlight. So unsa imong masay diri day? Da lamig na ang May kay wala nila gipasud lang dito ng skinan mo. Samot mo. Wala nila pasud sa skinan mo. Samot mo tayo. Pero ilaw. And
Andito po tayo ngayon sa You want, Albuera you want Leyte. popcorn for free? Where? Where? There. Binukog na ikaw siguro. So Jessica Soho. Silik sa luli. Uy, nag-giraffe. Sa Giraffe. Giraffe? Giraffe. Zebra. Si Brian, Cecil, Snowman. Snow woman. Feeling. So, andito na pala ang team ni Jessica Soho. So, Jessica Soho. Jessica. Si Jessica. Aw, dara. Nani si Jessica, mo ni si Soho. Na. Jessica Soko. Rapitol po. Soko de eh. Hindi kinga po na to. So, ano pang mga, unsa may mga trivia diri aya? Ano pa mga trivia? Oh, dali sa Palaging. Daghan kayo? Mabot ang daghan kayo? Pero, iasa nila ko na ipalaman? Tay mo naman sa peanut butter, tay. Ano ba? Tanawa, Sasa? Mura lagi ka ng dessert nga Black Sambo? Ang nurse! Neon sa to, day? Day? Souvenir man day, oy. Dessert. Hindi, chocolate mo. Pero mas worse sila ko na-experience sa Cebu dahil kay sa una baya kay tusok baya dyan na. Kada man taas kaayo na cotton buds na water ko nga kay na pagawas ako kay singot kay ko jud pagawas ako kay singot kay ko jud awkward kaayo. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Hi, BBC. Welcome to my blog. Andre. Welcome to my blog. Lagab TV. Oh, ngara niya. Ngara si katulong nga star. Kana niya tubang. Oh, day. Oh, wag. Oh, sige. Bog sigarilyo eh. Wala na pa. 2, 3, go. Kami. Oh. So, that's it mga kalagab. Lagab? Yes. Human nami og sorry dito sa Kuan ganahan siya. ipawngan na lang mi dito. Sugaw ba og luming? Agad na ka ay. Oh, saan na lang mi ani. So, thank you for watching guys. I hope you enjoy the video. So, yeah. Hello gyapon. So, mo nang nindot ang quality ganina sa video guys kay kani iPhone 13 ni. Bye. Norland Bauyaba ng Bliss. Uy guys, ito daw. Ato lang siya. Ano lang makalimpyo ko? Ato may karon ko na. Unso? Pasko? Di mo to sa ila kasi. Ato ko sa kuan ng Pasko Isabel.